Saba ng mga guys, ako nga pala si Boy Laki Salayaw, Bisaya. Papakita ko sa inyo kung paano buhatin ang 3 sakong na simento. Kung ano ang ginagawa ng construction. Ito, bubuhatin ko itong tatlong supot na simento. Ito, huwag na natin patagalin ba? Huwag na natin patagalin guys. Ito, kita ko dito. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Tingnan nyo guys, ito. Ito guys, tatlo. Ito guys. Yan. Dalawa na guys. Oh. Bisik na bisik lang guys. So ayan na guys. Ilakan na natin guys. Papunta doon guys. Bisik na bisik lang guys. Oh. Yan. Tingnan nyo guys. Oh. Yan talaga si Boy Laki Salayaw guys. Wow! Barinig kita sa mukha eh! Babalik ulit tayo guys. Apat naman guys, apat naman ang bubuhatin ko. Yan talaga si Boy Laki Salayaw guys. Saya. Tingnan nyo guys, apat guys. Oh no! Apat guys. Tingnan nyo. Yan guys. Isa. Yan guys. Guys, matubas. Yan. Yan. Guys, apat. Guys, tingnan nyo. Gago ka ba? Yan guys. Ginagawa mo? Ayan pa yan. Isa pa? Isa pa guys. Oh no! Grabe yan ha. Yan guys. Tingnan nyo guys oh. Yan. Tingnan nyo guys. Ako ka lakas. Ganyan ako kalakas guys. Boy Laki Salayaw, Bisaya. Gago ko! Gago ko! Gago ko! So yan guys. Oh no! Ayan guys oh. Tingnan natin guys. Ayan kita guys. Malabo. Ginagawa mo? Ayan dito tayo guys. Dito tayo guys. Ayan guys. Nagawa namin yung bahay guys. Boy Laki Salayaw. Ayan guys. Kasama namin dito. Oh no! Exclusive guys. Yung ginagawa namin dito guys sa Manila. Sa Walas. Sa ano? Tarusan Manila. Ito bahay guys. Guys. Ginagawa mo? Ginagawa mo? Oh no! Ayan guys, yeah. Guys, guys.